Yebo, ingane zawethu impela sibona laphana kubhodi omdala-ke insizwa-ke edaba phansi-ke enkandla-ke phinde-ke ibe u-businessman njengoba-ke inamatekisi ekuyena kumavava umfokazi Khakhane njengoba-ke sekhethwe ngaphansi kweqembu-ke le-IFP ukuba-ke abe uchairperson phana komkhandlu-ke waseThekwini. Bafowethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela baniqale nginibingelele kuyona-ke Mbuso City MTV sithi nje uma usaqala ngane yona i-channel ake wenze kulungele uciphize usubscribe nayo notification bell uzithola zonke izindaba eshisayo nazo-ke zitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela sibona laphana-ke insizwa-ke edabuka phansi-ke enkandla-ke emahlathi amnyama nephinde-ke ibe u-businessman njengoba-ke somatekisi nomuntu-ke ozakhele kakhulu phana-ke igama-ke endishini-ke wengane zakwethu. Kanti-ke wengane zawethu impela-ke i-IFP isiqoke phana-ke yena-ke umavava-ke umfokazi Khakhane ukuthi-ke abe uchairperson waleli qembu phana-ke eThekwini-ke wengane zawethu. Kanti-ke wengane zawethu impela yona-ke inkatha-ke ebeyingene namhlanje-ke ngale nkathi-ke bibambe wona-ke umhlangano ngoba bese-ke banyula yena-ke umavava-ke umfokazi Khakhane uba cha impela-ke uyena-ke bambonayo ukuthi-ke akwazi uba sibambe-ke lehlalo-ke esokuba-ke uchairperson-ke ngendlela. Kanti-ke wengane zawethu impela-ke sokhumbula ukuthi yena kumavava umfokazi Khakhane-ke ubevela kancane kuyona-ke imashi and mashi edlala-ke back kumbe-ke i-behind-ke the scene njengoba-ke besimbona-ke ebanawo-ke ama-meeting-ke nabaholi-ke be-mash and mash sigabala laphana kuzinhle mangobese Zuma siphinde-ke sibale lapha uphala umthakathi-ke naye ungizwe emlando umfo wamchunu. Kanti-ke wengane zawethu impela abantu-ke babonakela bubuyelwa ithemba ngenkathi-ke besho bethi wawu impela-ke mangaba-ke sesinensizwa-ke efana-ke nomavava umfokazi Khakhane phana-ke kulo mkhandlu-ke waseThekwini wawusho ukuthi-ke idolobha-ke leThekwini lizoshuke liqonde futhi-ke impela-ke nabo-ke labagcwela-ke iphoyinti abakhuluma into esigayazi nabashawutayo ezindaweni-ke zokucika ukuma ubona-ke bememeza futhi-ke bephathelana nisho nazo-ke izikhala wathi yeyi impela-ke kuzokhucululwa-ke kushaye nje umoya mangaba-ke sokungena-ke insizwa-ke vele-ke ebekhona phana kwi-mash and mash kodwa-ke idlala phela-ke yona-ke i-behind-ke the scene. Bafowethu-ke thina-ke siMbuso City MTV bafowethu sinijake hlabe phasi ngedolo senje kushe idibane ngane ividiyo elandelayo.